kaunti ya Mwembe tawe Kinga Kaburia nyuma ya amba kuithukira nyomba yawe na kumuia into kathomba irio chiringi ngiri 190 na mutungi jwa gas. Kaburia nandi na atariritie kumakira uturo bwawe nyuma ya thuganirwa gutiga bare kira gachio gitene kiawe na mbicha yawe iratune biawe gintu kiria kuga ne makania kumania na murungamujo wawe jwa gisiasa. Waya no abwambete mochie kwa Rosemary Kinga wa Kaburia umwe warombigete KMCA wandia Mwembe kerege chigombunge kya Mara nyuma ya antu batakumenyekana ko bunje na kuthungira gwake na kuija asa umana ndengwande na threat lakini utoto mandungamia wira bwako bulango ruta gutetera antu ba Mwembe punga batengite tenkingo nitaendelea tena imara kare ruri Jumapili utugo kenda gokia muthenya wegoro ire kujiritwe imabisha bochonkoni kuma kirege chigombunge kya Mara ara chiringi nkorokia ngiri 150 mbeca baribari chaombire kura. Kakuta ni ukweli kuna mahali mlango gate ilikuwa imevunjwa na mlango na aliibiwa pesa 150 na kaibiwa mtungi ya gas na redio. Ni wariba ndio tunaendelea kutafuta ni akina nani. Biko tunaendelea na investigation. Kuringana na Nkinga ukirethira mirango ya nyombe nu yonthere merugure na kajio kare geteni na into binge bibinge biaraganete kire nyombe nu. Ndari kuchwalo jira kutamba kitchen ndethira ndaitha mulango wa kitchen ndo na imurugure. Alafu ndanauta ndugagira ndona ka stovu katio kameko. Alafu ndona intermobile tulitwa au mulangoni wa kitchen igachi ambecha ugete ndio kana umthieta ya nyombe nu na mutungu angaci kuma ntuenu atibiringetie metho au kwina sofa set kwa ina kajuka kwa kitchen kaigirito au on the sofa alafu ndona music system talioni adire kiongera ugete na kwegwa ya bonene ta muntu mukana nkinya muringi chiacha na kuongera aringi chiacha bantu akaiba bateri no akuongerwa gokaria kagita gaka nonto onakethwa utekuvamiwa no kuvamiwa na kanywa kutuka intimidated kenda tutiga siasa lakini wewe nina pono ntupo agenda no lazima tufumilie na tuendelee mwanga tuliki. Kinga arekeretie akiugaga no akwethirwe na cindani bake bagichiacha nontontu goithato nthiru mbere ya ntuenu na aria kwambiria gukira gichiacha ntegeria kuuga ati kutai na element ya gisiasa au that day unaketha kwa ina thaga leo vene other nature there must be I believe element ya gutumanio ndie mwanamke nkira temone kuendelea na siasa. Kiripotera Wero TV kuma gichigombunge kya Mara mbitagwa Martin Mugambi.